أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude subhanahu wa ta'ala duwano ɓurnaɗo tagefa gon fuu ko ankoye ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen fuu haray musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗi en fuu menen jaaɓe yimɓe aljanna haray inchallahu hiɗen ka sa'i ka page meɗen ɗo ka sengo ɗerol meɗen ɗo facebook lawol kisal yo allah hisnan en fuu meɗen waɗa jaaɓe yimɓe aljanna haray ko yewtere raɓɓiɗude inchallahu haray ko nde jutata haray ko adi taw en natande yewtere nden ko yewten ɗo kon e programme ji ɗi eɓɓuɗen ni bisnillahi ta'ala en turki allah yo allah taw suuma e horaɗo on ko zakka e ko muuda e ko hoora e ko naafa e kala sadakaji moƴƴireji ko waɗa e muɗum yo allah taw hara jaɓani en fop meɗen inchallahu hara en fuu meɗen enen e mawɓe men wuurɓe faatiɓe julɓe allah ɓen fop erin inama e natugol yiide jahannama yo allah tawni en suumayeji heewuɗe o newnana en horugol o jaɓana en kadi o yaafo en yo allah taw laylatul qadri ɗaɓɓa ɗon hara en heeɓimo ya rabbal alamin haray ko hikkiɗon kadi en torori allah subhanahu wa taala inɗe makko ɗen fo e sifaji makko ɗin fo wallitiɓe ɓen fop fino sodiren juulirde meɗen nden masjid ibadurrahman laken yo allah jonnitiro on ko ñaama moɗon yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haray ko hikkiɗon kadi haray timmari taw en gaynari taw golle ɗen jama on fuu hino tora mo be ko wawi waɗuɓe yo ɓeydu ɓe waɗari yo waɗu mijinoɓe waɗuɓe kadi wata ɓe tongin inchallahu ko halda kon haray timmari taw inchallahu jama on fuu no ɓeyda toragol ballal fi en waw sodugol nde juulirde ɗo nokku ka allah rewe ɗum ɗo hara ko e nder Europe capital union européen e to ha mbuɗuma goto tawi e muɗum wata luute inchallahu o kileɗo yo allah newnan en kala mo heɓari kadi ko waɗa haray yo jokkintin du'a inchallahu addu'a'u mukhul ibada haray du'a woni gandi dewal ngal haray so tawi ɗum ɗon feƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe mi andintina ɗo haray hunde wotere haray cheytanuji ɗin soñji jama o moƴƴaka nder galleji haray immorde e fayɓe immorde e sonnaɓe immorde e mokobaɓe haray no tawa non e ko wawata raɗagol cheytanuji ɗin haray ka galleji honɗum kasratu alqira'atu lil qur'anul karim hebbingol jangugol alqur'ana on no tawa ko rewate raɗotoɗi kon haray wata goɗɗo waɗu suudu mum ka qur'ana jangatake fayɓe jangata baba jangata nene jangata ton jangatake haray jangali ton hande kadi haray suudu ndu jangatake e muɗum nafatake e muɗum haray ndun ɗon hindu waywano wa berɗe yo allah dandu waɗugol cuuɗi meɗen sifa ɗum ɗo si goɗɗo woni ñallal o jangari qur'an yo allah yo andu woni ñallal o yewtidare e allah si woni yontere o jangari qur'an haray woni yontere nde o yewtidare e allah si woni lewru o jangari qur'an haray woni lewru ka o yewtidare subhanahu wa ta'ala fi hon ɗum qur'ana on ko kalamullah ko daalol allah ko yewtere makko nden kala faalaɗo yewtidugol e allah haray ko yo jango qur'an si tawi noon a inni hiɗa yiɗi allah kanko mari yiite mari aljanna hiɗa faala aljanna makko on hiɗa huuli yiite makko ngen ko honno wata wonirde ñallal timmugal yontere timmude hara an e subhanahu wa ta'ala on gundodirari ko win lettere mo windanma on hara a jangari ko woni e makko haray ɗum ɗon woni toɓɓere aranere kala faalaɗo raɗade cheytanuji ɗin haray ka galle muɗum yo hebbin jangugol qur'an haray ɗiɗi on ko hebbingol kasratu zicre ko jantagol inde allah jantagol inde allah en wooli ɗum en wolitike allah no inni ka qur'an ala bi zicrillahi tatma'innul qulub ko deƴƴinta ɓernde bani adama o ko jantagol mo allazina amanu ɓen gomɗinɓe wa tatma'innu qulubuhum bi zicrillah ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɗe deƴƴirta ɗe tabitira ko sabu jantagol inde allah allah inni sa jantike lanka wonkima o jantotoma kanko kadi e jaati makko sa jantike mo hakkude mbatu allah kadi kanka ɗo jatto o jantoto fima e mbatu ɓurgu mawnude e mbatu ka wolɗa inde makko nden ɗon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maaki wa majtama qawmun fi bayti min buyutillah yatluna kitab allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim rahma
wo yimɓe ɓe moɓodiraari e suudu jeyaɗi e cuuɗi makko kanko subhanahu wa taala hiɓe jannidira deftere inde Allah nden hiɓe jangto inde Allah sina Allah tippina e maɓɓe malayika o tippina e maɓɓe yurmede o suddira ɓe kadi ko wiyete kon deƴere Allah janto fi maɓɓe kadi ka makko kanko in Allah ton malayikaɓe ɓen fof ɓe jinda e kala ka ɓe inde Allah no jante qur'ana hino jante ɓe jange ɓe fof ɓe noddidira ɓe inna are hino ga ko wonɗen e ɗaɓɓude kon ɓe fof ɓe moɓodira haray kala wonɗo e jangude qur'an haray Allah subhanahu wa ta'ala hino immini malayika ɓen no weƴƴiti gabitanji muɗum haray ko hore ɗin gabitanji woni ko bani adama woni ko jooɗi haray jantagol inde Allah ko Allah inni fazkurullaha zikran kasira jante inde Allah jantande nduɗunde wasabbihuhu bukratan wa asila subbun hina ɗon mo kadi bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofango e antirago Allah inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab wo tagugol ɗi kammuɗe e ɗe leyɗe lutinirgol jemma e ñalorma ɗum woni ko mandeji wonande jomiraɓe haqqillaji ko homɓe woni ɓen anyo jomi amen allazina yazkuruna Allah ko ɓen jantotoɓe inde Allah qiyaman hara ɓe dari wa qudama hara ɓe jooɗi wa ala junubin ma hara ɓe walori ɓabbe maɓɓe hewɗo jantagol inde Allah haray ko aaden Allah haray ko hikki ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala no tawa piiji ɓuri ko yiɗude kon ɓuri yiɗi kongol kon wala yazalu lisanuka rutban li zicrillah ta ɗengal magal ngal seeru hara hingal loppi e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo sa woni ɗo joni hakkunde meɗen woni ñallal a noddari goɗɗo téléphone yontere a noddari mo téléphone lewru a noddari mo hitande a noddari mo oyna kaari no taƴila amma noon Allah subhanahu wa ta'ala ko ya jantomo da'iman wa abada haray si ɗum ɗon feƴƴi ɓen jantotoɓe inde Allah ko ɓe woni yiɓɓe Allah ɓen jantotoɓe inde Allah ko ɗum ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri woni yiɗde si tawi giɗoma hanaka yeggitamo to tawa e jantagol inde Allah kadi wiugo subhanallah nde wiuɗa subhanallahi o Allah tutante leggal ka aljanna haray konguɗi ɓurɗi yiɗude ɗin ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri yiɗde ɗin ko konguɗi nayyi ko wiugol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ɗi konguɗi ɗo nayi ɗiɗo no tawa e ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri e yiɗude e kala ko wowla ko e hoore ndi leydi subhanallah senade wodani Allah alhamdulillah yettore wodani Allah la ilaha illallah ala rewe teɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewari si wona kanko Allah wallahu akbar Allah ko mawɗo ɗi konguɗi ɗo nayi haray o ɓuri yidde e konguɗi ɗin fop ɗiɗo noon ɗi mara adadu ɗi mara limore ɗi haton jinakadi be hara hiɗa salligi ɗi haton jinakadi be ka jolirde ɗiɗo ko ya woluɗi no alhaali ma o woniri no ka fewdiɗa wo e no fewnorɗa wo si tawi hara hinaka hurgo janto inde Allah kala nde woluɗa ɗiɗo Allah tutanima leggal ka aljanna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar o ɗiɗo konguɗi Allah ɓuri yidde kala ngol fuɗɗorɗa haray inchallahu haray hino sella wa akhiran ko raɗoto kadi cheytane so ɗum ɗo feƴƴinaya ɓunkun e sakkitoro kum kasratul istighfar hebbingol innugol astaghfirullah ma astaghfirullaha wa atubu ilay ma astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay a duumiki e ɗiɗo a duumiki e azkaru sabahi wal masa duwawji jangete ɗi bimbi jange kikiɗe a duumiki e azkaru ba'da salawati al mafruda duwawji jangete ɗin ɓawo julɗe farilla ɗen a duumiki kadi e honɗum kadi wattata hoore ɗon suratul baqara kala ka suratul baqara janga e nder suudu cheytane taƴitirta ɗon e nder embere balɗe tati haray bani adama o yo duumo e ɗiɗo ko ɗum ɗo waɗato cheytaneji jinna ɗin amma cheytaneji yimɓe ɓen ɗin ɗon nden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dande en bone haray ɓen ɗon kadi haray si ɗum ɗo feƴƴi wa akhira musidɓe julɓe tedduɓe en waɗuno alluwal suumaye inchallahu balɗe capantati yo Allah taw hara ko fi Allah waɗira onon daaruɓe daari ɗon fi Allah heɗiɓe heɗori fi Allah feƴƴimɓe hara feƴƴire fi Allah wowluɓe hara ko fi Allah wonno ko ɓe woliri jaɓanayi waɗnayi ka mandake meɗen moƴƴo ñande wawana hoore meɗen inchallahu bi isnillahi ta'ala a partir de dimanche arowo ɗo ɗum ko faɗɗi jango bisnillah en fuɗɗitoto alluwal go'o kadi haysi wona suuma en kono en fuɗɗitoto alluwal haray inchallahu ñande be ñande bi isnillahi ta'ala e nder balɗe waɗay darsji ɗin ɗon haa ɗin ɗon kadi timma kala ko yowodiri kon fii laaɓal fuɗɗon nderema ka ndiyan aroy ɗon haa hewtoy hannde kadi ka salligi iwoyi ka salligi aroy ka tamamuye aroy ɗon ko yowodiri ɗon fii longal aroy ko yowodiri fii fiilayeru sonnaɓe
e fi ƴiƴan jibingo kala ɗiɗo kala ko yowdiri e fi laɓal ngal kon fof en soggay ɗon ha télé wanwa darsuji 15 ma darsuji 19 ɗum ko télé ma balɗe 20 inchallah ɗum ko foɗɗoto ko dimanche aroɗo à partir de 20h heure de Paris bi isnillah si tawi Allah acci hen ha nden ñande si tawi kadi ko aksu muɗum yo Allah taw hara ko e yafaɓe haray mi turiki rabbul ibadi on wawɗo mo ronkata okkorayɗo hayso a torakimo mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokke ngal janna o hokka e battane moƴƴo o surra en adna ɗo o malno en lakara haray weltanike musidɓe meɗen kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo li wajhillahi ta'ala yo Allah hon dannumo ko wiyete lette gabru yo Allah mo ittanmo andeji yo Allah fewnamo zurriyaji moɗon ɗin ko wonno ka 5 minutes ɗo inchallah ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka page meɗen lawol kisal ɗo yo Allah hisin en fo meɗen aduna ɗo malna e yewmal qiyama yo Allah wurnen fodde ko gurnanɗam moƴƴani yo Allah ƴettite ñande tawata ko lakara woni ko moƴƴani yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴina en ka meɗen yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗo en enen kadi lamateri fewni nunɗundi hulori Allah yo Allah moƴƴinan en ɓe gureji men ɗi yaafo mawɓe meɗen wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en e dimanche e 20h heure de Paris salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh